की खूब और का बातें से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Hakap kendati unaitung arajar arpusan kepomlum higher secondary school Banyun apa Shillong kalayo ban pli ke jing pinyar ya ke ying school jongan ke school baban sam khusnamru shiki samla puli jongan ke school kebla pas bha hake examine SSLC but HSSLC mentaus nem ukong san hagan ke sni udeu MLE berim ka melim uba hamlet san doling ubat ru kumu advisor jong menteri ramba ke jilla ukon rat ke sangma hakan ke sni ladan ringkat menteri ke hima melim menteri MB Kharluki kino hikai kikmi kpa bagi kena school hakan ke jingalang ke belingkot uba hamlet san doling ulapli ke yeng school ke belapen khabyang na ke berim ya ke belate ya ke jinglot ke bekot shipholak tingka ya ke belayo lingba ke SRWP jong snam arja ka khandai arja arpho ya ke belapen yo hakapor uba hamlet ulalong kumu MLE jong ke melim u principal babat ru kumu secretary jong school ulabatai bnya ke jinga linti banchna ya ke yeng school ke bathmai bala yo ru ke jingkran naki khenna ke bla pendap ke SSLC bar ke HSSLC naga ni ke school la pen pho pen phieng ke ni ke jinga lang de ke jinga shimpenda ke khenna school ha ke jinga rwa ya shat the step bana yo kala bersil bana kan he ko pombo ya school bana ba khat yo de pon kala tak bala play bala IT ke school nam ta ke school building ya ba la sanction ng ba ka SRWP arja khandai arja arpo As we stand on the threshold of a new chapter in our lives, it is important to look back and appreciate the journey that has brought us here. Our time at the school has been more than just an academic learning. It has been a time of personal growth, of friendships built, and of values instilled in us that we will carry forward. I would also like to express my heartfelt gratitude to our parents and guardians who have stood by us through every challenge and celebrated every achievement, whether big or small. Your constant support and belief in us have been always our strength. To my fellow graduates, let us always remember that this is not the end, but a new beginning. As we move ahead, let us carry with us the lessons that we have learned, the memories that we have created, and the spirit of this school that has shaped us all. Let us strive to be good citizens, to contribute meaningfully to the society, and to make our school proud wherever we go. Let us never forget to help others as we have been helped. The values of kindness, humility, and hard work that we have learned here should continue to guide us in life. Thank you once again to our respected principal, our dedicated teachers, our school staff, our honored guests, and everyone who has been a part of this wonderful journey. May the future hold great things for each of us. Thank you. May God bless you all. A very good afternoon to you all. I, Babeba Kharkugor, I will speak a short speech today. So, a very good afternoon to you all, honored guests, and I am honored to stand before you today, humbled by the recognition. This award is not just a testament to our hard work, but also the reflection of the unwavering support and guidance we have received
from our teachers, families, and peers. I would like to extend a warm welcome to our distinguished guests who have taken the time to join us today. Your presence adds to the significance of this moment that we are grateful for your interest in our institution. I would like to express my heartfelt gratitude to our institution for fostering an environment that encourages learning, growth, and excellence. And as the students, we are proud to be part of this community, and we are grateful for the opportunities that have shaped us into the person we are today. And thank you for this prestigious award, and we will cherish it as a reminder of the power and perseverance and dedication. And I dedicate this award to all the students who strive for excellence and is pushed beyond the limits. May we continue to inspire and motivate each other to achieve greatness. Thank you. Mapi kena kelung bandang dan sanghasar Uknam haka sordung baundai dakhan jalan Haka puli putih da duyak da minakha Banbela shashisi bapin parshaka jinjo Litan kiba minat kinyo kai kusobatyam Halaki jongki kam rom dukhi da minatyam Shakam bapin sangiyo yaka porwatin sab ay Bapin longre mandriyo kat badak imha pertay Ulot samla sampai na lusor hadu kendam Kapor kanila poy bansang lo kikam lajam Dan syuyat milinti tang banyo kikam sarkar Hakum kini kisi tikam long kabajanjam Bensyuya syammakya hakilan nesuraksham Kanlo kaikin siya bensyule kamangkaram Bertay bashi pangsni kajing im kabaling kor Lakam laduk nasi bangin like nakajunjong Maki kume ko pada usia lakon hati Batong jagat baja ikamat saya teki Wishi simbalaka di bangkit habang dabiam Wala kasong saja pitundu kalong tulyang Bertay kajuk minta bangkit sting teka bama Shisin bala baka bantempet kaba saja Usia nado bastang bangin imti brew to play Shijam haka shijam bangin laka hatsin ay Jadi kong siya magyajugan na suban pempal ko semua ya pi kum kebatin jong school ya ba pi kemau nga bangkot berdurkat hagan ya sngi bagnaru dan sokmen mawan mataski bar ya kebelang ba pi ke school baru penyo an pendep ya kebenta kebadai kejipli ya kene ke arsya classroom nan tak school jong pi ngakan mau na job ya election ha kasnam ar jakat para hadin chisna kasnam pembuat Layo bermam sipo nak mereka nama ke school joki hadin apa lu. Kamdi kebang merap tang puat school pemlum hari akan mau aku puar bangalong pun area joki kathong bat ka jang nuot juga kedai bat ka education. Ngelot kiwi kimat kibanga persan banle bantai leban uplift ya ka education standard atau ka constituency Brockway ka benta ka komsan kalong ru bahan general berpendian ya ki yang school lali ya ki infrastructure mudur kai babi golong api shitem sansnem ngayo trikam ka balais-nem namar arsnem tam ne tuna ka dan tu ka klam covid-19 beryong umyo ban trikam ringa sukmen bereba tam po balais-nem trikam Tang di school berpenyo nanti infrastruktur di school duna ya kasapuro tam lala berpenyo berpenbahan di school tang apa kamelian konstituensi tang lain sendiri yo mereka lala boleh kata
Namar nadan kajian nur. Iti kena school kisamla pule juga ne ka dong ka thanji. Iti banyo ya ka yin school ko ba. Bala ka brian ka yin school ka brian ki infrastructure. Kino kai ki sutra banikai bagi kena school ru ki jo berwan school. Mar ki don ikhak tengle ki shnong ngali thu bi. Ak por bang lek bang jo ing school ngaso pambet bangani i. Ki kena school ki shom. Tang shwasla Habashti nama bam yang ke school. Kadang kasnong malay hante polong dosa, apor malay madrong ya ke school jong balang Catholic apolong dosa. Lai thu iga blashong na do class 3 class 4 tangi we class 4 ibare. Marmar malay drong kare nga malay mania. Bagla persang berpia do art school ang te polong dosa. Kata kada dijulong jong ba di bak infrastructure ko ni ko non ki ba. Komen school ba hali ko pomlong ro kijuna kam ki bobon ko blang mare dai principal kena yo bengra takre tan sekolah ndai kami lei ngada ye do rekan pergi ko school ngani ai kedi tiga yang tikomon nam tak jumpa jumpian jong school ko jong pi namar ko pisap mane jukran jong principal ke school ko bon tang je rumah Kajian kali kalau mata mano baruan bangla ke tiga mau tiga jam, no bani aram angker shan itu. Kembang mana babu David, ikhna school buat ni ke school kiri dia wan lagi yang kisah play school ini. Kami ke basuk ke school ke impulse ki fees bayar apa ikhna school. Ini semua simbol dia ke himamli. Kebelong sya ke tiga mau tiga jam ke jembet jam jom ke school. Jangan kami di bawah. Henry kibanai kita kemana kita kedian kilon kita berdua semua. Beliau perso pada mereka hall school dia selak nak kacil besar scheme kebagian ke CSDF ngagan ngo lembar lagi ketika estimate ni kedai ke bahan live lak di panagas office jom kacil besar radio pada tangkumba hidrolak guna. Nah, selengkap buat TPI ya tadi. Dari pergi mengaku office kelapir. Dibantah dengan pulang airware, nandra air media fiction dan slash office, bat nas sepakat bantaulah. Bentar pulang rumah rumah beli. Di pulang beli mengaku tak bersama ngapi tu lagi lagi. Bentar pulang beli show. Ong yang hintai nandra ia kini fiction joki nasa isong baru chief minister bani keren dia cakap junior school nama kita box itu ni chief minister ubas ngam ubas sekolah kat bakeren usah sekolah bah kat papan malah pemelir kawin empat judul mo dia keren nas gambar luar bani yo cuma tu yang pasal kau tahu lagi day banduai nak babah mo kita mahu kata nganong pula dengan persang dan pek kita juga jom ke school ke jom pi. Tiga bentar kebar pada kepada sukumen yang terus buat ni kalau ia akan mensim lagi ke respons di kepada margin ke juga school ke don. Kata kalau ban perkup berom ia ke kena school jom ke ni ke school. Dalor kena hikai kena trashton kena durut kena piminat. Bukan ada jalan kita start lebih. Bila pas bah, lihat ada decision lagi subjek yang prepare. Dari kopi kelas school tutip batu kemen. Bang, lalu ada jalan kita start lebih minta biok ru sakapura. Kebakam kerawam apa play kedai keburang. Tip dia keburang kalau kedai beliau. Baru macam dia keburang kita melak benar. Lak mungkin di burung, ya ke burung pemelak mungkin, ya ke burung kawan nak kerja dalur kemensian ban treasure, ban minum, ban sacrifice, ban lelade, ban kot syak tak burung. Pilong ki balon bo, pio ya ke burung, ya ke school, ke belak penhe, ke belak pesan, belak penang, ke belak start lebih. Nyukur ya ke burung, marka wei keski, tinsa kerma. Bapelian badai dan mereka burung,
Menta kalau boleh kumagalong. Ni mensuap orang kena ni skill apa? Nanti jadi babur kunjur. Ia pas matrik, ia pas PU, hati kuat yang pas PU, ia pas degree, kunjuran bayar award lagi mana dulu. Cuba kena hiang itu lah kau. Kena mentah pada dan beban iyo yang ke sistem ke society ke push by museum ni kena macam ni. Ke sekolah mungkin kita kawai kembali kata, nak kata tu pedal hak yang kita buram berpikir. Maka kawai masih pelong AA ban pinmentoy nanti kemang salam banda kata kerja beriau kerja berawai. Ikhbin di nanti ke sekolah pemulu. Prahu proposisnya ke sekolah belajar. Nak ke sekolah nanti lebih bon pisau kibabah. Kibalai ke servis joki nak long ke sarkar India ke sarkar jalan. Hakikam business affair, hakik jimpule, hakik semua orang berkom tak ter. Kadang ke sekolah kalau peni yang tak bisa, kita bah, kita ay ke servis bahan tak masalah tak cek mereka. Bang nangis sama tu, nak kerana sistem kan mungkin tenang yang peni. Iki samlas di mana kita start. Kejalan start kalau pun kuat yang Aryan seperti. Kebetulan job Ibro setuju kata kadai jadang macam aku mensyaya kinong ingkai kibalalan dia berai jadang macam happy ikhna sekolah to kinong tam hok ya kadai jadang macam nama kadai ka ia cikgu pirta kalau bagian hak ta kapur bagian ka ayam siar ka ayam berpa ka ayam ka balai ka challenge ka bagun ba phi ya kedua hendak kata kerja kerja perasaan kedai challenge kerja. Ikibik pahal yang kerja suatu. Kami besok hati kun besar berhek bangsan pelong sama. Tang dijadi jom sudah hidup. Nama kata akan tuipi. Umbriu yang mahal jom sama. Subah yang jom sama jombi. Perikam hak yang kapor ke jombi. Kumlawain ni. Lada labaklah layak batu apa? Mo, jika ni kalau bersiap berarti ya kalau layak berjumpa. Kerana aku baca kalian naik bergerak kalian kami kena semua kita kepada bangsa nak kecil juga sama kalau balik berdong ya ke goal ada kita target. Kalian kita target kamu apa ni? Long tentu kecil nak football. Sebuah lari football ada benda goal nak try kecil nak football kumar. Shirun shoot ke gol kemudian, mah dia badan ke gol, baru aku bilang ke gol, kia kun perfect, bantet, ia ke gol, ia ke ball, hak gol, banyo ia ke jujur. Kaju hidup di bawah set, ia ke target lebih dari penuh ke gol. Juga orang IAS, juga orang doktor, juga orang engineer, juga orang saintis, kata dia ke Tom Jones. Berbanyo ia ke Tom, kami akan masuk. Namar kata ni, keren ini namar ni, juga kamu juga, hapukan cek juga, ke society juga, juga kamu ikut semua di mana pasta. Di bawah pintu wal saya bersama post ekran dalam film IS, dalam film MCS, mentah di rule di post beber, nanti kerja beriu, nanti kerja lama jom. Ni ayat kata hari show, ni lah show terlebih tu kan, ayo orang berjumpa, bagi aku IS dan film MCS, ni lah show. Kedai dia kerja jumpa. Wadang bagaimana? Wadang bagaimana dia? Wadang bagaimana? Ublay ayat ini kejabin kebapro. Kejabin bagian nampak tu nakam. Ngiri panlah. Community bagian kita school. Isi KIS, ki doktor, ki scientist, ki engineer. Ki belong ki nanti ya ki belang salam macam ni. Ngai sekarang ublay utarkan kersane ki pun sama. Juru itu sama adalah yang exam harian apur. Pibrio yang apur bertupi, yang ibat yang berom berpindah. Bakswa kebangsaan, ngaswa ban tu kami mengekstem ke sekolah kami hab kami kaji alur ke jona, balasem senen. Kini kita nak minta kepada yang ke secondary, baru ni nak kepada yang ke secondary. Kita nak yang ke top 20 apa ke secondary nganai di laptop magawai
Kita bayo ya top 10 hak secondary ya pil naik ke top 9. Tiga kai, tapi kai, for example, kemal ni. Ma, subuh mata pile live umur, baru live umur piwan hak top 20, kemudian malah bayar putri kelab. Ini kena hanya secondary, pilih asal umur, baru kau pilih top 10, apa asal putri kelab tu. Saya rasa sendiri, nalor belum yang baru, kejadian berkaya. Persen mengenai bukan, teman asal, nada kan dikit, persen pilih. Masyarakat sekolah dan teri top 20 nanti pasti. Dan kita gila balik lima. Ini mengenai asosiasi mata senyum zaman dat SSLC yang ini. Umdan biar top 20 menurut nampak hanya juga. Biar tangkap balik kerana Bengali man. Ketika Miss Animika Sen biar top 20 fourth position. Kasam besar hanti aku asal. Ini biar fourth position ke Animika Sen. Lada kagala beli pernah. Di belum tadi. Lagi week lah beli yang mana. Lagi ni kita nak beli kiok distinction. Para subjek hero ngadakan tam di bandit ini. Kata dari ke spirit di bandon hangi pun sama di bandlang. Tentang kata ya tebak yang iki kena kedaya award makasih nangyari cuma jibon ba jing tiba punya cuma belai gerak dan kali berjuru nampak ini di sekolah. Kepada pula pernah award belum tangi kena boleh kok belum deh. Mengawan kok belum belum ini. Ikhna sekolah lepas tu kok belum secondary wahya secondary dengan pelan kesalahan mana timbul laptop. Jadi setiap kita di bawah berpor lepas orang apa kesana utara berfait ini apa. Nama kerja start melakukan hadu kata-kata. Tapi kerja start kata-kata musuh. Di biaskan balap di program di bagi penduduk dunia. Kerana ibor kerana Mesir bukan tadi. Nah, jadi nama ini anggota bagi kita sama macam. Kita lalu benang besar, kita song di office beberapa, di office setiap, baru kita kerja. Kata kita kerja juga bagi di beri